Ni bula, nakresema mai. Isa, vinaka ni bula vinaka, bula re, bula sia, bula vina vikim ni kada na siama tiku mai, na ka vinaka ni kua, na ka tini kawa, ni singa ni bula o tune, na bakirona ndolu rosa bula kantua, na bula I were. O ni taka rangoni vikim ni na siama tiku mena ka nikua, o ni na kilati ko na nomu ni bula vakaviti. Go and doni te kona bula were ya na bulongo na talano ni Dr. T ke mamingandi tiko kina na sana lo mai viti. Ia na kavina ni kua endo na marama tau verto na kada to mai lo mai viti e na mai nonda bula gitu ko di kua e na mara takasara ni ko marama so ia bangalal te ko mai o koya e na signi ko menda mai tala noa menda mai viki lai menda mai rongo ta talanga se na dava mande vaungi ti koya me muria na ngoni sala me laki dukina na ndau kakamuraki e na radio na ngono ngo da vakambula sartiko veira na vakarong sartiko mingo lebi rando siama sartiko mingo mo lama tango mai lambasa bula sia melambasa vida na maramerdo siama tiko mai Mrs. Mary Buli Sabsaba bulu vinaka randini kerto na maram gas ni vuli mai lambasa vinaka vakalevo na dovito ko ni tiko mai chupili ralulu Simons na maram ni kumbulombua vingo na keda gabi to vakarong tu mai vakawati na maram ngoki sianganga ni bulu vinaka na vakarong tiko mai sianganga ngol taltinga na vakambula kibonomba labu kinandari batu nandrau raki-raki tawua wakatalangaki nartona wakangu mesinga toka do wingor keda ngarasya mutu kumena wakangu tobu minanronga wa vini vini artikan vira nanon to maku tutiko na wakarongo mai ko ngara kino maro taksar wakalevu ni vimoni tikede endo ndo tiko na ulutanga binakango na wilikani wakandavu na motivational Monday motivational Monday ya na vula ya na vimoni tena ndo sulit chiku maer na turanga na marama era na non retala noa lambe ka mona baka madal takambe ka viva kung geti taran ng bulan dua taramanda ka na ng kumbula kung ano kinaw sulit pirchukin merang wala may na bata-batango merang may wasyan ng retala noa si rawa kada merang leya toba na nonra tamban nila kada kaya man sa dawa kung pula saranggo beno nonda bulan ito kay bulan ito and kung nakinikwa bula vinaka ng kumarama ni may bulan
Isa ni sambulo vinaka maramana kango Dr. Teresi sorovi vunindilo ni rere totoka ni mbulo vinaka talanga na lube viti ni ndo tali takati umay na bata-bata ni vitang nongo totoka vedere ese mati kianda ke viti no lube viti mina sei buro-buro ta mga do barang mekina ena do sama mekina na ve singa ke salwa bibi na ka ni moniti vina kwa levo na kango na vango o ne mai di buluki budango au maramani imbangata ena tikino wai levo ena sana bakaturanga vakaunrove au pasu i pango American Samoa itiko talanga na kiango isema i long mai viti i maramagas ni vuli di bakani nisa tabuto tongorio warongo di nawekanda roselina nambongi o wabi ni nakati ko na maramatabulingo de mambolong-bol nimbu buke utok itu kuno ko ni natamba taka o lo mai viti ke wedevo ero tamba taka bata tundang do nangonilu o tamba taka lo mai viti ke weilevo ya na tukai kiro bakarua ngole mai weilevo ngol sare obalau ngau sangaling ngole ikoro nongge ngole ai koro rolo bata tiko kina na tukangu wilaitia sevati rotuere vakadi tiki na turanga ni talanga silivu vengo ya ngai rando kila tu ngawir na ke kito serdira no mamita baki mamitumbu wata meriwanga ni kito kai koro na ngau na saranga sangai lenga kina na turanga tamangu na tinika dia bitsang kalima ranga kila kina ni kito kai bono levo ya yang ngana nanda susu tu na nanda tumbu una susu tu kina sa na numitu mira kai bono ya dona singa sa suka mena ngo kitu lewe ono na bitadini maram gas ni buli kitu leli mana eleo andonga ngani kitu gendo na singa sa suka mena primary school na ngani kitu sa dona kana na marau sa digi may bali bi na marama na tinango may bakanin do soko bulito nga na nito tumbu turanga sa tungno ko ay na oyo sando na kanong gumaraw ni ko ay baba tarong may nangkas ni muli so dorbo ni beong gitu kuno ni ngwan ni lew buka ngay do may kana na maraw ina na maraw yan ko ngay tarong beta kana tangi nang gunangi ngay tangi nang gunangi tungno ko ngor na non to lengka nang gase nyerto sing itu kuno bondo do ni ke bondo sendo ngwan ni sarmande ni be yanda to kuno bolle turang ni tal kasli badeng rando to kun dikito kay korse nga kito kay bangata mboto sako sakana iba kumatala mo boleh kito na vita dinibinganeni sa totoka bakoti na ka levo na numusia mata tiko na vekani na nomutu bala tiko na isiama vela turanga tukamuni na gerere ndora kambimbi na bakaya na kana wasebe kemdo na ngone na bonondo butundi na maikina na buku di nota do songo bata baka vekani do bunga na ngona na tiko bana songo di baka mau sela tiko mbeka ndo na songo mbeka di bimbulu sarangaya mikina biokani saga mesi sombe kana wono korata buka tu satu tokan diri lindo saga mesi mata lesu kimbangata welevo da konro bang bola sarti ko bikim dina sema ti ko mai bangata sa lele bra sema sarti ko mai bangata ti mem salolo sarti ni bakale bikim ni kada sarna sema ti ko mai bangata ira kada na sema ti ko baka biokani ki loma viti kena no ngau ki koro bakatal nga kini berto na bubala na tuwere erto siya mati kumaingo may Wellington isa nakapakalivo na may na no mundo bingarabi tu au klaro tikin ngonongo meu basambe kana musike may nabakarong to yan na no mundo bingarabi na radio ke may torong tiko na no mundo wasa tiko na radio dorakani mem do talita kana no mundo maruta kana bingarabi me bakawasi at ko bikim ni nakabiniko nungo ngonele wa takabana no muni posta ngol sa warong walikin nesto sa ngidi mo ko tuno ko ina na ngol tabi no poskino ne mai au tukun sarna ngono ka ko on la totol ka ko lista le mai mo mai romo di ko ambaleta on talita kana romo de nando mo Señorita.
Saloloman Iya. vero che lio. Adono, isa Isa, ke bagi na vinaka. naksa kaya ni na lubay biti na namudobing karabi na alon din na retio may New Zealandi o kila ni bukan na tampanan ni Pacific Media Network kaya kita na bitampan baya relevo na wekanda na Pacific artuki na Samoa tonga Niue tokelau ya ngo ni kemem doreri community ko ni taka tiko na tampana ya kemem marau kemem do di bita isa dani mem mo na ni bitsa tiko talaga me na tampana ni retio iya nakale mo na daw pasota nung marama na no mundo taka na retio iya me bakana nung sababutan na ulutang ko ni retio do saranga na taro do tiko boliviao teka bu manda makadava na nomu ngole mola kidaka na tambani na retio Naka. Iyo. Kira nin sanda ngone lalai main do sul tu wiki anda na 3 choices main na primary school Oyo ando tali takanga ando tatan nuku tatan rame gas ni wuli. Tolo na dingin gas ni wuli. Ocho sandali tu kuna. Oyo talang ovyo visa. Ovyo visa keina taliman meu nasi. Iya. O tia ang gainto ebi kito e maboi vale. Kon gure dalanan raw sandor kan gundo mombol. Wali sa kotel nasi. Sa kotel nasi ya. Sangge me buti kanina visa kay nagas ni buli. Ang wali may New Zealand o Kalandi may buli na bakiruan nando na Christian Leadership Institute e Hawick ni Otioya. Otioya sa may bakay tabiti ko na be bang niluto lalayeso na be sa yo Kalandi na kenanan rando bakatavuli de na sulsuli na ngone gayam pakirunun dulu ketolu ondo bebo ke boli wana maramana we kanda ure sar timeneka vniko choana muna langi ondo bebo ke boli biko aya na nanda korba viti na songo levu ni Pasifika do bakader na viambaki o Kalandi na Western Springs na mbakia ngole mekino merelo maloma Elliot i New Zealandi yang ngole me o Kalandi my project manager saratu ni Pacifica Festival yo Kalandi ngona songo levu ni Pasifika ni sakela vinaka maram kasi buli na kena do bakay dori yo Kalandi don reti kenda kede mai na lubi Pasifika mena vi se buru kede sara kena was Pasifika kero se otia kero maka tekistol tinga na nanda korba ko viti ke chawana sangole sarma yo nere na golf bagi me bakambula ngai ngole bale na kabni singa ya satu kono ko ve bona turanga na watina nangono ya isa ita dona domo ndo masula katuma ndo ngono palau au sange me kunetu nikua ngai taranga na turanga na watina de ya ngai tabuta na dango atun saranga na turanga na watina ngiriti ko wala sarangango ena runun dol katolu maram gasni wuli eranga do tukuna baka pertania the rest is history Nakakatumay, tulo na yung baki, sa ni Somi, nakakatumay na volunteer capacity, kay na maramanan nung ito kani bakakaka Olivia Baltangivi, babasara ng ni Rosa may Somi, nyote tulo na yung baki, sangge may vingaravitu na kena bakaruta, kena program ni Katalaw, na basa baka Pertania. Ya me ava may nikuwa maram kasi ni buli usa may ndo wili tuku tika kina sa wading umay na ngarava na program bako halangi sarto kiriya me ndo wili tuku si newsreader ya oda kami bakalili may otahuhu ngoli Ponsonby sa kito may tingin ko na deb kyo Kalandi manuko sa bakador tikin na naitabi ni wili tuku may namuni tikin na bakarumbuka Isa, totoo ko isa. Nono mo sar na maramong go ay meron mo lang Elliot dili ni sa may bakadeng the reason na nono rongo na nando mo ni sa bata ba no kumaramay isa o tano ba kasama ta kyo bas karlesu kasi kang beka na nomon ro wala ta ka bato boli ke chowana kasi kan ni rongo na nando mo ni yo mer koya dinasara sandina sara nakataka na Londina natakabutu na nonda marutaka na vingara vivir na lubi bitir sarmitar kortungo na kornilave o Kalandi
Sandia na saranga. Toka waka o tina no mo sulitu no mo ngona. Da buta mena dei tau chawana mo na laingo klava rong chumbingo dole vina tau. Waka vini vina talaga na hubale na Elliot o klau Paul Elliot mbeka ngango yo kalandi. Vina kana ita. Patal nga kina no kumara makai Olivia mbola tengi. O nrodo taka wata boli ya utali taka makali. Ni oni da buta mea no ni taka tu me tolemba ke sega ni somi taka wata mea no kumara. Okila dengan dengan ngone ya melurai kiro talita kemaru takatiko na iya de bato beto iya sakiro ngai mai sanga isiko sana sisi beni sakiro ngai boso mitu na soni bensin sa dora kau buli de meka na dora kanda buli de ana yalo ni bosota ke bakai sombe kaya ke tur menang yau gaya ucin beka bakin dosa na biar rendatu beka au sana biar kartu beka isa sombe kana sanga muli tonggori membo buli token donen buli manrai ia utaleta kana na yalo tiko bikin mrona maramarua mondro zakaba na zakatango ni bundi ni manya lo munda au taleta sana ambe kan dona kai ndaro ni buli kin dombe kan mo basi di bakasala biar beka sombe kana tambangone era tiko beka ngona tambana beka ni volunteer Sera sule wale tuna nona zambe kan dono mposi ni baka salvira ni ko baka ngataka na nomu ibaka riteke ani tol nembaki no mo zaka ni posota tu. Iyo itu rana ena levuke na nomu una vaka mai muri nomu livangar vaka mai muri ena rere vina katarangana nomu CV na nomu resume veki muni na luveki mami na duru ke ngone lewa au kila ni bungo veki muni ni sana vaka sa sabi sumi sartiga ngona ya iyo ninta vaka na londina ndona vaka na ni bosota ndana na gendare mai muri isa mendarai da lesu dangai enda bako vinakataka na koloni sulena itingo nimbula baka na buki ko na no vingara vitarava nangona sa sokina na sisiveni sendina todo dondina na kabina kaya na nakataka ni vosota baleta ni di ko nakataka na katob tiko o saba katobuli ko tal chumbek na na sombek na karna redi chumbek mo irna no muli nakataka Oklau nemai pinakan na saranggo turun isulim baka basa na takatak saroni toso tiko na kair toso levi ke muni sa toto ka saranga gena no muni tukun talaga maya na resume bat ke na CV ya saranga do na karando reda bale boir na bosi ni takataka ni nagay bitar tarea ni manda bolay na manda bol kerker na matenga ni karareda na work experience doon din nakabina karanga retal nga ni chiko na volunteer do nakabina ke bal ke endo bakate ke muni bat ke Olivia mbola tengivi ero ni soleto no muni ngono muni sega ni somi varita kaya ni ngono muni le daka kinda na kada bangata ko sa mata muni oni ron dakap sida mo muni nanu dinasar todo ko iya wakanda sanga ni bada wada senta na mata bibi ku takam dia kan ita bi sulimai iya mbeladin takila iyo wala ku durung mainan renre na sonangona kirusando bosa taki kirunto bi basitaka angor na baka lusin pensin serang anak kali baka jenggor. Kita ngeri telis na may koti kenda may kina na kalona elo ni basata kena uno sa mbiti kenda tiko kinango and sabawin vinaka nga. Iya. Sedih na todo. Kwenda siklan na rua tolu na embakiay bakato ko nanti embaki ni baka tobule na baka tobule it's a firing process. That's right. Iya. Firing process. So, lako tiko. Ngo, ni sa news reader saratu. Nanom to tapan niya. Wana na. Pinakabali bangat. Banga ang asarawa. Totoo. Kaisa. Iya, total nung kutaro chikong ko, mempalata na nung muy tabi ko ndik samay do di kakambura kitiko na nung tutampan ni Red. Total nga ubi abambula kinong ko Malcolm Andrews. Pula binaka na ita Malcolm. Di umpula na kango. Isa, dito bito ko ni binakatoko na nung do programo. Kaya. Tamay hadasa. Kaya. Iya. Naka. Sa na chiko bikito may Iyo? Sa kito baka to kay coach ko na ngonelo nimbanga ame DJ Handsome.
Dua tani sarang dua tani sangan dicurto kami wenalo kena gue. Kaya. Naka vale usar isa bulan binakatambay hatasa binakatando bito ko niti kumain na program ngo pagkatalaki na bito ko ni be nemay. Iya natartale tiko be ube tarong ni membaleta na numuta kavaka na tambani kakambraki. Na dava na lomo mbeka ni dole singa. Ondo teko na vida na kaloko kali dava na vida na kaloko numuta kavaka. Vinaka na mo niti vuke lulu lo tule vuke na bagrombo kando teke wo ili tukutuku na vi mama ni tolu se ni wo ele tini kalima miniti metolu ya ruangan na bulletin mai na tolu nga kina ono ia na matak ni tu city onda wili mai na ono na mataka kina tini kero na singalevo ya na top of the hour news ni iyo yang ngole mai kita mai vitala no ke to Rudy Farrell na nito senior journalist Evelda Kavaka ke na nito news editor se tava ni tukutuku na singoya o na wili ka na tukutuku me reida rawa se na tukutuku tava soti na wiliki tolo na kaloko ke na ono na kaloko na va ko toya ke baka into na breaking news or to na video baka ngani via ono lo mani news booth menangai itiki ni tukutuku ena au savarota ki mena kambra ki kina ni tukutuku ya iyo marota ki Rudy talenga ana wakati menungumento Rudy kila ni kili Rudy bakabinaka sandende sarna na kata tungamai ena boleh tukutuku na kilele boko na wasa pasifika kina non do banguri rataltunga na veliu ni ve mateni tu kina nona sang ni dong rere men do bakatarungira na ve taro eso ko kito kalonga tiko kini ke ni tiko ko ya kerto talanga na do boleh tutuku na PMN sa totoo binaka pa le Rudy Farrell o klani o kwani maramani matukwe may law ko vakawati na sanomba nakapakali Rudy Farrell ang bulo talaga mo ka nandita kumba school totoo bakawati na maramango totoo na non doyalon din na sarang nakaw nito na nemay doyalon din ko na non itabi kina non bola talaga kadi ba sa chiko tinasaranga iya kaya ngo namaraw ni rolita kata tu ni romarami tu kesi ba Koya, dinasara. Totoo kasaranga. Yan ano ni Willy news chungo no kumarama na Willy na basa baka pertania se Willy talaga kena basa baka bit. Basa baka pertania. Wow, sa totoo ka bako tireda kaya makasarawa tombangata. Erani na kabangan doon ng may bit. Sa totoo ka. Sabinaka, binahwalevo. Iya, viva kung geti din. Dari ko sama itu sarang ko na tambanan nindo na tambanan kada levo na maten tu levo ni Islandi. Kau kila talaga labi karabi ni nomo tambana siyang wala nga ni karabi ni Islandi nga nindo levo nang mo kay membro na na bono ni Pasifika na beste buruburay na nomo tondo kada ba totoo ba kawoti. Binaka. Na nomo to ben karabi ni mai. Iya, na nomo nindo kada baki dakmande so naka oniambo sa tava tormanda so na sogombeka ondo tikova se sombeka na tamatarongo levumbeka onisambo so takaya rani wasi amanda weekend Vinaka, dona isa na mbaki vile sauti vile walu na mbaki se vina mbaki sauti se tiko na walwala ni kakumpura ki may Ponsonby kila vi kemi na kila Ponsonby tiko na CBD area vono so level sanga ikirevi au na marama minister ni Pacific Affairs ngona ya o lua manuva wini leben ke rau ni kiro le laki MC kina ke na turanga ndongaravan na programo ni katalau vatake ya na dorbo ya sakadibi ko na kalo zangoleani ina ngona nge kiro kina na marama minister santo na ka usare de bona dorbo ngoni vakaire santo mumpul seranga sangai pasval nga gatiko kaku ni ketar na lero taka iyo o kaku ni rere kaku ni sukui mu savayo chico ko savayo mataka vaki ni singa me vakadur kina na songo ni trade expo ngo
Sa text mo ko tagalilay. Nito mati. Sa gaturanga. Ni bukeyaw. Sa Kaisa Guerrero, simba Santua Gango. santua o sangwa leani na raki o kalandi pa kay durki na songgong ko na songgong gong tiko kina na Honorable Sevelle na Prime Minister may tonga matinsinga o Honorable Helen Clark kina vi dignitaries so men vi was Pacifica kina Australia katala kineke sa toranga na ni kalo maram kasni wuli nungu tuda kena singa ya meu o velho tá aqui se mo vingaravi waka MC na songo livoya sa toranga na ni kalo iya na nungu tu na singa ya sa kila na ngoning go santa lingay lasta kiyaw balletin sare nung ngay mata na ni sandong mambula isa pa pinakatikiw na marama minister for Pacific Island Affairs na nunggulay vingaravi tundo tu na singoya maraw ni rangol talangani bakaliw na luvi viti laki vito ko ni na songor singaw ni revira baka maraw na long baka dengu talangani kila kita usabing karabitong ko na luvi viti iya kaya baka miyawang gay baka suka talangana singaya siya kaya rongo-rongo tana kiri rongo-rongo baka doni kakamburaki iyo singkilaw ko na rerelili chikubi ko na rerelili mo sa Iya santa na kana nang gumarta kana nang gumamni nakataka tik na koloni silivyo na kokoa kina dudo duri na matandra na velho liu so me was Pacifica me mata te kenda na lubi viti me liu takati ko na songo na singaya na vinga ravi sana taka baka MC. Wow, santina. Isa nung bumadala chiko baka sarang already chiko na nung tahun merewang. Isso me vai pulo nga vira na wekango que me susu bata me rewang goa que me vuli bata me na Rewanga Methodist School o kilani sa John Wesley school tiko si college tiko nangunungo dom bulo binanga talanga na ngani ngurle le saranga na ngani ngure tiko ngo ni silandi que me vuli bata me na Rewanga Primary School ni wati ya nga indeo na Gospel High School esa mambula iyo nda sanga ni raninda ngule da na nanda humble beginnings si babi maram gas ni wuli iyo na bono anda tawya bu may kina uir na wekanda na ndesengwani may kimami se vitar tartunga nangunungo iya na sanga pang duniyali na vikila yo ya kino viwekan yo ya So, wakasam taksar namu pamadal tak mayai dan namu sus merewanga namu bul merewanga primary school merewanga mulai jurtu na kan ramaliwa na matandra na liu tabe na liu ribe matentu sa totokan tinasara tinasara wang bulu cukup bengkon turanga me wanga nuyo penser bulu binaka penser Isa, gorina maram gas ni bulin to na mata law na mata biwa kan erdo baka nga takabena kana bahi baka tangi na PMN Fiji na biya kabini baka rombuka. Iyo, do maro te kirto. Balati ni rto ti kana batini uti wai na fanga ni riva. Iyo, arto turanga maram bulang-bula. Iya. Katotoka binaka wanga nuin na siya mati kumay wakatal nga kino silo ratu metobuki rotal nga ko rodo rong to kana tomon rawe may na deba kayo kalandi kalibo na dobin karabiti ko na awa FM ya sambula binaka nakabalib sa isa rong binakan din na numu wasya mind na kanibare te kya na Nyoli waita itu na kan Ramalho na minista na prime minister unita buti tok mesona ya Helen Clark bunga weekend na kila iya na yalo la kumibi ko sina siya ngata ni sokimur ko tinasara masulat nga na no sino sa bakarabita kay lo malany tora na no mungilka di ka sa ngole amen binaka Pinang bakalibo, isa o kanina doon ay bolong-bolo yabi kimi minangon ni susumiriwang ka na tambusoro. Sandira Sara. Go vita kormambul sarchung bengo baka vio sosar nga biro ko ni susbata biya kumiriwanga dosa katong bengo iyo. So rewanga do tal sa kamengo rewanga sa rewanga nga.
Okla ko Seni bula talaga binaka. namo do pe kan robita rini o pau bula ra bula binaka pau. Isa. Iya. Marama ngangas di buling gor na marama na tua kanggu randin tal cingami Canada. Iya. Totoka sebulan bula binaka pau nakbale bula siya mati kumain to nakair Isa. na bewa kanira siya mati kumengo Israeli lele asinga bula da bakong bula tal cingamengo. Bula easy. Isa binaka. Totoka. Au baka sama talaga nemay na mundo bay tayo baka lebo na Pacific Festival baka talakin na Fiji Day kundo baka dor chukoy mengre. Roni wasama na bira na do barong chukumay na kena sa tik mundeo na numuta ka mena numu kadi be kinalo mo ni Recho kausala king karaban na Master of Ceremony si MC and so be tambana bango. Roni wasama si dia may baka na Recho mulaki baka tayo na sona song bango. Isa ni rovio kanisaranga ke tinay seta o choana mona langi. Sa rede tinga ko na sul ni kalo sa kerendo kireyo kina suretio kina na viambaki mundo levi buki biko na kena angaravi na kunanta koro baka viti na nandra baka maru tiki ko ira na do siko bani na nanda koro e maramagas ni bulim ko la baka do le butale na wakanda ni balangi sardo kuta sarto ngena non raimbe mera sarlintan ber lai voli na stol sarandambe saranga sarabarong ser na meke na vosa na vitar tarong indo vakaidor kina todo vinto soliver na ngone kina kila manda na vi ingito kete vakwaya ando vakadir na korbo vitin dora kana non runan do marutaka o sando tukun do kadivaka vakwasama mena stage ni korbo viti sa silenda ngole ke viti ya sakito koti viti mai ke iya an merangai raida tu nira do waisulu tu ni andra o Philip na doroboni chawana ana nando toriwa uboli lo mani koro na obira na maram natura do waisul talanga ni baka visa na uniform yo visa mebit sara do tamba nga bate ke ira na bulang era do visi ko yani do siko na korba ka piti ya saranga na vio kani kina vekilai ke chawana mona langi le baka buna kina me do le vinga ravital tunga ve bukitu ver to baka vitinani kana ngaravi ananda korba ka viti na songo live ni Pacific Festival. Sa totoo ka rede na isya manibiyokani na numundo sulitu na numungaw na o na numutal nga kini do takatakapatal nga bali bukit tiandam. Kaya. Isa naturang nawe kanggo ni da un roven gore iyo sando na DJ kilele ko ni silandi naturang ni tunulong gore iyo sa bulan ni beso ko kede ngamin da ready ko me vakanga tegitiko na no talent kina na kilat na sere na ivakatangi umarota kakina ni me sa kirundo le sota talento na song sando batalong ko wala wi ko tale misangge da baka mi bil tiki mai Ay, saco mo din diretso ka bago. Wala ta di ko Wala binakatia. Wala binakatia. Dinasara. Di chiko ito na talent di bosa kena vi semati ber na bagrong sa giti ko ito imbito may na bakatang totoo ba ko. Kaya dinasara. Iya. Sa totoo ka sarga. Ganito talaga ko ano mo ti ko dito libay tabi ni so na yang nangaw na iluya o na naturang nasi may lakem o bun. Gori talaga iya. Gori talaga indo na wekandaru vutu zongo viko na kilaka na vuku na mangosa na mata uni vosa ke ni vuki ndau langa sere ndau meke ngendo mi vinga rebeni na songo maram gas ni vuli na kena mangosa na dorbo matau iyo kilo singa ni sudu bata taletik nga na terang na wekanggung gor iya melatambak nga na bulan November kila Pula binaka puni reu lila kemba. Saraka isa ke barang cukup mai puni reu ke mem nanumi kecukayani nanonon do vinkarabiti ko pakatalanga kinosiana sarungon rondo nakakabata Di Masara. Siya na buli rua ngon leni ra un rove ke mere ramanga ngon leni mbua. Wire ke darando may understudy tu may bibu kita litinga iyo.
Sareda, esarga na kawa na numutukan mo torongan na tartarawan yung revirtu ko ng manelewa ni Biti, bukatal nga kino o buni rewa, tiko talaga tiandamu, and namutututak na kabate na Pacifica Festival. Esa sala sarchungani namutoy tubutubo mera bayalong gangata ko irni tambangoni mera ngolene tambanang gome rabibuke. Dinasar, da maruta king tinesati kini bakarar takir tal tingayan ye. Merlai merka kuni raman tua asera durto kami pakaya menanuma. Wisa non tu tinga sengang go non da songko mata kede. Non da koro meningole main itu kuna iya orin da kabangore se. Kito narangani kadibikim ni. Padang bunyi may bebo kito na singa bagaruway na singa ni songo. Iya na vingar vingase na vikanga pakadur weekenda raunin da bakulunga talendo men da kadiba mai men da sureta mai me vivu kita lenga en ngon ni song sarna buli tal tingakina iya saranga babi di benak saranga bikim mundo weni tiko ngon ni sala berna ngonera tubuta katiko mai mera le raka tara Dina saranga koya kila la ko bacuk men ka na tuko no meliu ya saro ni boleh saranga na non receive koya singa ka na bulo machi awa laki vivu kitiko na Pacifica Festival ya dina saranga koya iya binna ko kalib dala kaya da huli kin bira kim ni warong tiko mai berne tambangone meka kun tiko berne alo di rere ke bakar bina kata merlaki takabe soni tabi baya rere na sum bek ngana men raweni moli si sum bek ngana baka sini lebu koya ta to batanga kaya do bikim ni tolu na baki dinasara raka wali tu yang go samai makan titik tu nanum ni taka totok koya mis nagvalevo naka isa tarong tarabo na mo tarong talangaya ni nemay na pagmbe kaso na kanimbolembole kanimbolembole o ondo so taba na numuta kadaka ka ulum baleta bakata so nan rendre ya bakay tu ko so o nindo so taba na numuta kadaka bando kakambra keba kay nindori dani bakay ti ko indona na vossa boca pertani na culture culture back in the novel da ke da ti con na vindusi sei na vese vaki e baka mesani mamita vi ondo radio ni baka na mi mamita vi nang kaseta ki mi vira me ki mami kutir patamai se ki mami vi baka sala ta ki vira me ki mami vossa ti ko bakatina vossa taletingani na ta ti na kango lam ni balda baka ena sengani ona marota kana no garavitavi iyo ro to volle mon ro walli na dindu yetiko oya o kila ni na vikanga ya o sangani yo rani tukuna ni dona kandrendre o sotakaya o sari dia cunga nindo bi bakasala te ki vir nangone taki ke bakar la ko duru manangone rendre se mer la ko mer mitukuna ni kangwa ya vatiko okay na vakamen duru usa nango buloto ya will tackle it head on we can sweep it under the carpet ria men dan vital notaka men to boli men wali na lenga tiko merani nangol mi taka dan rum taklilai iko maro takanali taka balat ni kela ni ngala na nelomu ni kila ni sinin to nan duindu sin to na bise bak sin to na bibal se ba evakat ava tiko na lo ni bale taka iyo koya ran to talita kikito kina na maramani viti o katalaki na vita mai dasha ani tondo matanrendre kitondo vimarutaki sendo kitondo maru kito sendo vimarutaki bakangoni viti kitondo marutakira talenga akima maira na wasa pasifika okila ni ya talenga sa buna taltunga na non do sar do na magitaltunga na Fijian language week yeah, asa to kuna vira we not only good looking, we can cook and bake and we can play rugby and whatever support you throw our way. So come digress
Iya, baka ni kito ibalda ka bambi kito no maram kasibul. Sa kito Iya. ang kasevake. Iyo, baka Isa. ready kito da kiti merto ko tera kondo ko taminan relenga sa may ko nang nakanggo ya da tiko Iyo. Sa Isa. ni tita vi kito da viva kasalataki, baka viva kami yautaki. Iya. Sando kit nito tataw taltingan PMN Fiji men da vilo mani bakaliw. Hindi na saranga. O si talaga nangunong goen dan stabat yung go nanguni sa Oh ya. go ni COVID-19 kariwa kaya may maro chika ng goy bala ni tare di Nisilandi na to sa binakati ko ni Ben Karabi ni stong buto manda o tiamba din dolam ba stong buto talia sando ni bagre te binaka na matinto ni Nisilandi ni wako kontakay na lawa embio yani ka tiko so enda kilanir ng betu nga iya da marotaka ni yava may ndarangona may sasul na ngalala muni sa ralibuli ng ngone muni sa lida kavaka sando ni barite kamilang inakapakaliwa terro totok Nakabakaliw. iya bendo tal na nung kutar nakapaliw na nung musto mamay na taraya na buko ni nung do sulba kasama bikim do na turanga maraman do bingarabit ko ngo sa pambulit ko ngota may hadasa bula binaka turanga na ita sasya mati kumay sasya mamay bula binaka winaloka bula binaka winaloka senang ngor na iya dorbung korena do momona na italano na susto mevi na bumbu anto na kanatali na do barong na vetumbere na imbu viko kena non do sanga nindo rere si mondo mendo wasea vina ko wale na loka iya dia na saranga na ko makalevsar na tarong chiko tarabo na mo wasea ni ukla ni bula indoy na bula sauti sate bukin na non roto stay di na rotuma do man na mo ipamanga na tikina do na kanu gutalita kiro na biokanyo pisa itu solomone na non roto sa bakite ko na rotuma sa alak batal chuka na non do bidi bakite ko na wekanta to itoki do man na mo ni bakamanga Isa na maram kasi bule na singa may vodikina na non to program do na songo levo e vale ka vaka vaka dori vaka tabi sarang ta may dasha na non to ko may na dur bunyo balau merto mi vingar ngara vaka bonua sara vai rua na songo na singa ya oira na nito token vaka vaka e na bungi singo ya ni vaka dori liu na yang kona ceremony ngai utio ya sarto ngai vaka dorme na rutu mono non rutu vinkarang kare vaka banua sambu talenti na vaka sarava iyo sa liuta ka ngao tamay dasha na kena ugunan da wui na non rasara sureti mai mesara ngole mai mesara mai dampe no biokani eno buin singa ia na ta mani mangiti liu rua bakan tona vaka lelevu rongoro irna nito tokan vaka na non rasarava levu be rasarage sarava bakan dua na vinkarang kare vaka banua vaka viti vaka rutu matalenga ento kana karat ko no ul santo na kana virok roko bisa tu vikemuni na luve viti kirtalang na luve rutuma totoka bako jena songo kemni sarava kena kanilolo me sultilanga bena nito ilulu baka vaka they don man na buini singo ya iyo aramaruta ko na ni board members total nga nito senior leadership team kirto na nito kan baka rati ko buini singa ya nakanga ya saraba ko binibina karongoro rati ko taltinga na viro kroko vietiko kenda na luvi viti kirto nga na luvi rotuma bula sarchinga go na pamana rotuma ruana ya wa may natiri ka ruwa kina ruana kalokon matak ni baruai gai rongon yang bulong roro vingar tikino fe saitu solomon ke chochi vai ndare nga nandui roka ni sule rondon darmaka na vinden revaki na wangango o kito ke bakai batu kito kito sarat chuko taleme ado na ruan mataglila ye mito sana farato ngai kena via kabni baga rumbuka Vinda, kung wali itu kay Chochi. Iya, isa totoo kasarangan ni dareda ni ndatukilatu ni urto marado katunga kima mengoni viti yang ko sa may tiko nonon to program sa tiko sarangan program baka viti sa tiko na program saranga ena po sa pakorotuma na tapmanda na nomon ni rai kina nomon ni andobek na nomon ni bakasam ena buku ni bimbi ni kana marro tiko na non to posta na po sa baka viti kena po sa pakorotuma nemay.
Sebenarnya paling maram gas ni bulin do nga nakau unto natatau talenga una ve na katame una bita vira o biti ko ver na lubianda se vir sarang ali tumbu ver sar ti mai ra bagarong ti mena kapni ko menda kilai kenda ke bakai sa tikunya ni bula ni ngone ni ve ke bakana ngai singkla tu mo kono no kor santo na kava ko loma sa singkla na no kor matini ka sa singkla tu no kor se no kor ni basu ngai sang ni kilata le na nanda bosa esa nanto na bagalo me bakana dusinga kinotakina iyo ya usa babuli titik bertono no gudorobo na nonda to kau na manu ke na nonda to hika ya andiner to sutu ke undo sita lenga yao iko via vosa tur tum tangan gudorobo to singklati na vosa vaviti yang ko santo na kana nondo nangune no gulu matu na vekilati ko ya na vika ke de baka viti na vingar ngare baka benua baka telanga ki no nongguitini sando o sono mata ka sando tu mo ko me sando yan relio ko ya ando yang mengoro ko ya ando yan ra o bang goreda yo sin non bui damba ya no mulei yan relei o yo yan relei endo ngone katunito kana no guitini se sono ngon mesale le non ilavo sala come na text na telefoni nana o kere ni lavo nia o kere ni lavo pango isanta na tasngor isak na kila kasi buli mas na buni dila isa or na buli may tama kikol ji sambun do na toso ya gar or na ngon ni Mrs. Pamaka gar vidnaka nakandi ko na menda kilei kenda iyo mo kilei iko kilei kemuni na nanda vosa kandi bino nanda vosa maram gas dibul ke bakanda li Sud Amerika entang ngoni chingani vite ke banda ngoni vite entang ngoni chingani kenda sini ngoni Amerika iya senda li Sud Australia senda Sudi ke kenda ngoni tingani viti iya menda kilatiko na nanda vosa menda marro enda karona nda vimbitaka iya dari dir chikna andi kai ngo santo na kana non revekilati kuna nanda vosa iya osanga de tukna viro your Fijian language is a language of love ngari and it's a heavenly language heavenly language kadi na saranga wala heavenly language ko saranga to santo via to the claim chupe karto na kanta to me sawa kadi norto was a heavenly yeah I think that's up for debate right isn't it sara totoo kasi sarang auto ko na nonto vosa rong binaka dito sa binak sarang ni buta maya au kilatala ni rtono no mo andre arto sud ke me biti valangi in New Zealand se chiku ngana ngandre beira non binaka ta mera vosa baka biti ando talanga nakangwa kan bol ber talanga na tumbu rati ko talanga me biti mera vosa ka chukana vosa baka biti beira nangwa tinasara iyo undore talanga na Fijian language week na tama na nomuni na numen baleta na Fijian language week baleta undore do Island di baka misali uta kasarchunga na kena do marutaki na nonda vosa na bibula ke do kotoba do manda nomuni ba madala kala tikina ya dona kana kena do marotaki na entar bab ni benang tiko na matinto ni Silandi na sanga sartinga ke irto na ministry na tambata ka ni vi ka baka Pasifika na non to sa aliuta ka sartinga na kena maruroi na kena bakanga tagitiko na nanda vosa na nanda ndi vosa baka Pasifika bang bimbiti ko weekend na lubibiti ya sana kan bimbi kina na vi programu na vi akab ni baka rumbuka na vi Singapore Waimai Wellington katalaki na program ni naumbulu amaleni na vi singa ket sara na ni Vitor linga takatiko na kena karoni tiko kabakang bulong-bulong tiki-tiki na nanda vosa na luvi biti dar kanda marut katikina na matintunggo kerto talanga na wekanda oyara ngono binaka Richmond na mata teki kenda tiko na Ministry for Pacific Peoples kerto dir talanga nang luvi biti ratu na biti tempat kaiso nanguna marut teki kina na mado ni vosa baka biti santanga indaw redir na kena ukutaki na nandra di volleyball bola kina nandra baka wuli dir taltinga na nandra token baka
wekandra na vosa vakaviti na sarmburi kilaki no iraso vosa vakaviti sarindra bulia intona tu vosa kena vakanga taitiko ke untuk maru tikirtu nandu kakambraki vikito ike maramgas divuli na nonra ndo maru takana vosa vakaviti kena nonra ngora ngoni samur ngoni tonga menatu kuka niwe rendo maru takana na vakanga takana vosa vakaviti iya sangat taling kita paling yo sar santo talan rondo sarngana non rendo otomulia merguliva na via tu vosa so iya okila ni nakile malo ntana turanga ni samo kito daga batatiko ni kile ko Malcolm o santo va tarungi ko sanangona malo what's ankle in Fijian rendo rongo chiko malo ke oli ke Malcolm saya take mo malo gurla sawa o go vinda ko bogli no tangani ndona ki muroti karne sing warumbuka Nabi vosa so saranda wa buli di chikveira iya Total kasar nga bina bakal malo metro ni mate to bakal siya may biti siya mo chikin anong burlasaw Goreng metro ni mate oli boltang di rere mata buli ko loti ko pas biti ila ko kaya tinasara Isa totoo ko bina bali mo yara Richmond to no to yalon din takatiko ko na bingara to na Ministry of Pacific People pabili binakatal nga bimbulo malay nilingan levo bakatal nga kino Elizabeth wang ganibal may Wellington koya dinasara bata kay silo ratumitabu kay penisir na bingarami wang ganoy koya na rambe levo ni ngarabi ni boss bakabiti hotero Iyo, hindi na sarisa na kalas ni buli bosa bakabiti may Wellington. Rotiti bakati ko Mrs. Lotu were kay Matthew Budango. Sarabuli na kalote nangone na madhaw sawati. Iya, sa wala kidi viyira na wale kede kina ngada kede ni lote, kini wale talanga ni kina bakmbutarin na lote. Sara basang kalote santo na kanan do non do rongo italo nota kana be madawa na be kasaruli de tika ngone na merke bakaviti na ser bakaviti to kuna na vandra ni sauti mena kemba rangoli vale sarle bakanga tak sartinga na tu bosaruli de mena kemba be irne tumbu nana ausavia kana iya na kakede baya sara buli sartinga kin na maruta kana be okila na be ba naktakir kit sar turanga na marama dorbo ngone le rabi buke na kina bakang bulong-bulong tikitiko karoni maruroi na nanda vosa bakaviti bakang bimbi ni kim satu yao may banua Sandi na todo kung to talaga naturang nanumo talaga mo bambul talaga kinabi nawekanta rosa ilele Dinasara, iyo. O baka sama takasar chinga koya. Na vinga ravi ka tumo kwenda ngulong balavu vi kenda na luvi viti nda kilania taka taltunga koya in the Ministry of Pacific Peoples and Ministry of Pacific Island Affairs ngono ya. Tava nakatiko vi koya baka talanga kina vi Voneke Phillips ngoy rua sa sol talanga vi rauna the vovi may buona ranandi and non Takavaka for their services to the Pacific community, especially the Fijian community. Nakatakatikina, nada wisaw-saw in New Zealand, wir na luviviti. Di nasarangai sa bambul sarchon ko Mrs. Tomeke do maramelo dino ko na bingarabi bertulit ko may naraki in North Island kana sa baka Wellington to baka to talaga ka betorong talaga ni may ano mo baka type talaga na kinabakan ti atake na witutuko so may baleta na COVID-19 rani do man na mo matalay kya doon ang unang renre ni sa daw-dabutan na matentu orto na vilitaki ni sandal na ato sa takitalinda na bakatangin digende na leka-leka ni nguna me baka dorikin na baka dewa me sandang gain re batale me napunan tiki na baka do new market mendalay tiko na non to TV station me na baka dori na vitampa
mena vartiki mena ena mona liba sana bata ni bola mata se ena TV se na radio alo oya esa pu endona ngona sa oso saranga viki mamio dai sanga ni rau no bakan diota kai le una bosa na bosa eso esa la batiki na medical terms tikitalanga na vi translation na scripts ko me bakan diota ki yo maram kasi buli ngai may libu ti ko nanongo kila libu no bosa bakaviti ni silandi iya salasa ndona bakia o moleviti sarto mamingo na wekango isa kita usaha babari viko bosa nango ditava o que bicicleta ngana bosa bakaviti o vago que bakandale ampa que se tu vai ver and the sakai viti ti ko nga and the dono men the marro and ananda bosa men the bosa takatali tinga iya gari isa and elas dina via ni ravatal ti ko mayana we kanda mi banua vakai erakin rawat katalitiko ni the sakila tinga no bosa ko viti o vango kima mi menisela di kima mi sa bosa to nga viti gari Toto kasarangan. Mendengar kan nunggu do sarabat cukup mendengar na kami belajar na pidgin language week. Kalian menisikan di da nunu mucungan di bika keda kecik we na rasa kamu tuh kan besi buru-buru sangge tos kuna ngono sangge lora sianga karimba yo nisila di baka meliu tak kasar cukan kena maruta kena basa baka bitsa totokan dia. Dina saranga isa vina ko bagalim ni silandi sa vina ko bagalim kapai out ya roa kapai atero narot berto kita tara na kamu may vite dio lisa di viti molaka ni viti may ni silandi se mandir sange baka me mandila sar bagalim manci koya go sange baka manjila sar bagalim we umaro takatikina ni tiko na vi program eso no buno sambiti kenta talakin na kalo no buno ni takataka enda baka bulumbulataka enda vimbitaka na nonta bosa no bosa totokan gono bosa baka viti iya balatani sintotale sintotale baka sa tabuti ko selina dele vita sanga bulo no untolo na luvi viti de tungo bulo burbur ke baka ke bosa ke de baka viti santo na ka totoka iya da sota na market da baka bulo baka viti da sota bol ni loto sina bulo tabanga da vita la no baka viti iya ya ke baka ngarangai ti kurna we kanda mina wasa pasifika serna endra ngere ni bosa baka pertania ke baka nda tiko maliwaira iya na ngona nga menda sota kina kiba me tuko nga veira sa vyo bosi babalangi ni kito ni sila di kito sa tamba kasar tanga na bosa baka viti Toto kasarkan dol tamani bi bawang getili we unanu mutalangan di seberangan meta bentor bitalan no untuk tali takati kuna sarabati kuna program ni tadi ndorongo o alipati trail na nomorto buliti kuna ngone mena temana academy mena Raki Oklandi damma da nanu raya no bukuni nomorto program sa totokan dina na nomor sa buliti kuna ngone koya o naturanga na wekandarungo i maram kasi bul mendo na metali iyo ninda revi ko na vetumbere ko ke na marama na tinando na ngone rakauya ne to ni na Pacific Festival singo tingango na nonra ngole ni na itumbu-tumbu ke na nona e malu tunga na nona bosa senga ni kukurau senga ni kaila rarongo da ke dito nandongona wir na ngone santo na kana velio takitotoka de kia de na mangosa na turanga na wekandarungo kina nonda redirti ko na oira na ngone ko sarabe bosti balangi mi banua mera redir na ngone ngo era ngoni balangi era ngone ni loma le bunga veira rasanga ni ngone ni sanga ni ro ni vitiruru na tumbu-tumbu na nonra langata na sere na meke na ganga ni meke na sere kena nonra matana talanga matana takana ana meke sambu totokan dina o dona kana nunggu wabni vinakatiko verto na turanga maram gas ni huli kir talaga ni tumbu-tumbu na vito koni na kendra babuli na non babuli ditiko na luvenda na ito baka viti segol nga di meke ke na sere maram gas ni huli na ito saranga baka viti maro takatike na matalalango alipati may nasaw trail pinawalewo na kango
Di nasaranga binak balip sara lipate yung ko bakarong tiko bingo kami babi di binak sa chuka ni bikim to keda na be bu wala mananga trail will kino greg mena maori TV na non rodo yalon di na tuna bingarabi may okalandi bi kakita nga do badur ronando tungay luro na bitedin go alipate greg trail bakatal nga na tinanto alipate na non roto na o tekura pabi di binako bina mita kimata bina marami pukali salim boleh mati tu ibiti ando talaga na marami ko to kana na to kana giri ukalele na bingora ke o chowa na veri Sali. No, darmara magori. Natali di tigo biko Nangiri-giri kina lang ser. Iyo. O cha sa tanela na iba katangin na stage ni iba kabiti. O sa tuko na salita rin kum damay me blat ni batang na taw ni uda. Dito ko na ko sinirawa. O tal-tal dami chika wango. Uy, kimakasang tal-tal. Iya, namaro taga tika na ng bulan. Ando biba kan rey. Iya, binakubuli. Murang tal-tal at siya na di rey. Ko baka ono may uto ko na nga ba? Iya, kimakasang tal-tal at turang rey. Tika chika niya na yung tanisi. Binakubuli mo na taledi. Baka nga tagitiko. Ang rumabuli tal-tinga. Tuberti ko na silsuli. Iko Bala talaga ni rey. Sa maramang amin na soda. Santo tan nga. Kanjina, iya, ngori. So ke marami ko ben gocho na dire. Terus apa kumpul ser cuka na maraba biya kani. Ke katagir tal do na makataga na do tal na songo. Kuni reyna sa maui se na reyna sa mataw. Tu na ka nga ba to do ngolen. Hindi ko makaliam ko Betul kita tu Minnesota, saya tala rey maui, sa rey mataw. Kung tu mataw lang yan. Hindi na sar, pinawali maram kasi ulit ko na buwan ko Sabi na ko binawali sa kan community na vital no di kuha sa may ba mo na doon ay awan na ndoro vital no may bakani wala ta kami kami na doon ay awan ndoro vital no yan si nga ni may dava solitu ba nga lalabi kami ne mai ke ti kumba kay Sony binakatamo ni bakang bulakina sa muni baka binakakina sa akin ang ngono ko. Isso, nagsarvali maram kas ni vuli. Betor nang go me ubam na katao bambula, wa biro na maram mana tua kanguru maram din tal rurua na tura ngana nanganengu bisa tiko may Logan may Brisbane ki ko ngoni tondo vi kito randini tura nga bisa tiko may mba. Iya kito sabaka kito nakambas ako la ko ilaw ya sawa mba sanggali dawir talmay bat kaya may televo angari wabni binakatrating aberto wabni nakatiberto na kami ko kaya irke de sarna lube viti veke munina bukea na kena taray kitiko na mandang bula baka ito kay may viti da sa may bagatiktikong goya terro wabni nakatiki munina ndo vito ko ni binakamay na nanda programa na lube viti ni kami ni bakarumbuka wabni nakatiki munina ni ndo unanimikito na maso nando ni kakamburaki ave kito na lubi kito sa may mata te kenda tiko ike wabdu na te kike muni men sautu tiko na numni ndui wo wale ni kalunga ta sakatiko kay nanongo kereta lenga umasut tiko na kabni ko maramang kasi budi beira na we kanda mi bonua nangon ni bolem-bole la ko duru tiko na ngonongo andasar la ko duru mo tini silandi nangon ni loka senangona nda virimbai tigo kina ya okay la sa nangunong gomen sa nda vi bole kati bakalebu nangona ni vitalan noa ro le suba taliti ko na vika may daura kati ko na kandaro o selina na kabina noa minda vire revi minda vi lomani nangona bolem-bolem go ndava kito kim vakasaraba chika na kamuni ni silandi na nomuni vindovi itaka nakalela itu vi kimuni nakakana senilao sandon din nakatatoka kimi sarabati ko vi nanomuni mbula may vanua waya ngai maram kasni vuli menta velo mani bakalia balit ang bulong ko leka sara leka sara ni kalong ata sakatiko ninganga ni bakadengo vinaka
Sabi na ko besar may wiki may mikeda na wakarong tu kana ka na nikua wikito na siya mati ko ngoy Amerika kemami babi di binaksar tu kan bali wiki ni mai en num nindo wingarabe na Londina en kakamburaki en Pacific Media Network kim salalom sartiani berto keda na numulio ni timi wiki mdola tambani pasama kabiti wakatanga kini berto na numulio ni timi ki Rudy Ferrell ke Olivia Boltangi di pakatanga kino Malcolm Andrews sa bakunu ni pinakatuyan ni nandun ang baki pinakasabot yung gawon tal na bula ni simber nila kita na yung baki na buhay pinakati ko na numdo binarabi pinakapakalipsar Naksarva kaleo renda tikuna na kada na tanga ta fino ni vonongo hairera arohanui pinakapalevo kakatutukan ni Hawaii mahalo nui mahalo nui aloha Naksarvalevo ni mo demanda pinakapalevo na may talon no bikya mami rababi di pinaksar chuka di gorna lewo ibitin na bese burubura kalau ngata chiko na bingarabi mo demanda Naksarvalevo ni mo demanda naka ni mai naka